S druge strane Drine, dakle sa ove obale, stiže zapanjujuća izjava predsjednika države Bakira Izetbegovića, koji u momentu totalnog napada ambasadora, suda i sudova, stručnjaka, novinara na Dodika jednom rečenicom amnestira i spašava Dodika. Kaže, s Dodikom se sve može lako dogovoriti. To spašavanje vojnika Dodika od strane predsjednika države je neobjašnjivo, pa čak ni kao predizborna, obostrano korisna, udvornička igra. Ako je s Dodikom sve moguće dogovoriti, zašto se onda nije dogovorilo prije 10 godina, kada je Dodik počeo i koliko Dodik dugo razvaljuje državu? Ili zašto se nije dogovorilo prije odluke o referendumu koji razvaljuje i državu i Dayton? Da li je predsjednik države sinoć gledao uglednog velikog akademika Esada Durakovića i svog advokata u CD-u koji su utvrdili sasvim suprotno i da li se uopšte konsultuje sa svojim advokatom Nedimom Ademovićem koji je vrhunski svjetski stručnjak za ustavno pravo? Da li se predsjednik uopšte s bilo kim konsultuje? Izetbegović ovih dana davao masu intervjua, svaki dan, u nekim danima čak 2 dnevno i u većini intervjua je u koliziji sam sa sobom, a sa političkom, intelektualnom i običnom javnošću je u totalnoj suprotnosti. Ne sam Bakire, ne sam.